Pemirsa indik pendakian ke Bukit Abang ring Kintamani ketutup ajebos selami asasih. Penutupan inucap kemargiang sangkaning wenten kecuntakean. Ketua Pengelola Daya Tarik Wisata DTW Abang Erawang Nengah Suratna Temausang, indik pendakian ke Bukit Abang katutup ajebos ngawit tanggal 11 April kantor 11 Mei sanica kirau. Penutupan inucap sangkaning kuentenan 3 desa, inggih punika Abang Batu Dinding, Abang Songan miwah Suter Kantun Kecuntakan, utawi kesebelan santukan wenten krame sani ngembasang anak alit kembar. Anutin saking Dresta Irike selami wenten kecuntakan nenten kedadosang antuk ngemargiang parikrama luhur. Pina kemuput kecuntakan punike selantur nyane desa ring widangan Abang Erawang pacang ngemargiang upacara mesapuh-sapuh ring tanggal 11 Mei ring Bukit Abang. Ring rahina punika taler pacang kemargiang upacara ngaturang guru piduke saking keluarga pemedek sanes sede ring Bukit Abang tanggal si April sane lintang. Ngenenin indik penutupan pendakian ke Bukit Abang baik ketandani sampun nyobiahang majang para pendaki tur pecinta alam mangdane ngandegang ajebos pendakian ke Bukit Abang. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningaya.